Kanyang laki din! Ay, may saabulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod, kat saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare dyan, no? Owan mare. Ay, awanan ti sabali at choice, no saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamad damot sa ita, ibabawin. Kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y nusumang peta. Malain ka nga rodin bakit? Gananad ka Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga makita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. Siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alos siyang, ha? No way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klata. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din dahi tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay na, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga gururekan ka. Kunak lakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka matan iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta? O wala nga in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kunaklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatag-anapanak, puldo. Unay daytan napatag-anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak.
Basta adda na pa na. Normal adamaga ka ta asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day ta pa nagsao-saom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ingkaglutaw, ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? Adda pay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Siyempre, alangan kit dimat, ngagro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare? Pudno ka di nga agdat-dato ni Bongken ka? Ha? Sino tinakadamagam iti day ta? Among batan dito'y lugar tayo, adala bayag tidaga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin ay mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Anya, day ta, mare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti day ta nga imbaga, mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Kat sana pa'y mat nga inaklon, mare. Sika talaga. Ammo nga raod. Ammo, ti kinagramping at nadaya babae. Una yun, ta saan ama makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, gramping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na. Pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Sino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ama palabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel,
Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaarami di awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Ibagbaga ni Gurya, Mare? Ayun, Mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nilakay ko kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Iso as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman dahi taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na dahi babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpailang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, Mare. Kasta kayang tiar aramidin da agorya na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo tiar aramidin na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahil jay pailaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay adaya agorya. Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarom at gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakas nga aramidin na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, hinanaminda. Ni Gurya ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaoy.
Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawan. Sana nasaya at tikas jay nga aramidin na. Salbag kinitikas to'y nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-serbeg. Kuna mo na. Kapota adda serbe. Dahil adjuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagak pa lang nga asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan. Natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man naginditihan mo. Amo kundi amin may papankada kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo. Ha? Anya? Magsagana kayo do Kasuan kayo kunak do, mate. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat adaramid na alinuloko. Gusto ko mamatan, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong agpagaasi. Gorya, kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti makatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam si ka. Ha? You and only you. Ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, Mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka, iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha? Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagam pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wanod 2 tawan nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay kuma. Kuha, Mare. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, Mare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.